Dobar dan. Dobar dan svima koji ste tu negdje blizu. Vani je prekrasan dan za šetnju. Vjerujem da vas ima puno više u šetnji, ali to je ok. Ali evo, ako je netko danas sa mnom, to je isto zahvalan sam. Pa evo, možemo prokomentirati te neke situacije u gradu. Ja sam na raspolaganju, vjerujem da imate nekih pitanja. Ja bih sa svoje strane isto prokomentirao određena gibanja. Naime, evo, za 2 dana 3 kreću izbori, kampanja, ali grad radi, tvrtke rade, gradska uprava radi, ustanove rade, pa evo, imamo o čem pričati. Ulica dobiti novi asfalt, naime ulica i dalje izgleda u najmanju ruku kao da je smak svijeta stigao u nju, a najmanje ozbiljno smo ostali bez aglomeracije, nismo zaslužili da se naša cesta razvori uslijed. Bio sam neki dan dolje i prošao sam tom cestom i znam kako izgleda. Stojim i dalje kod toga što sam rekao. Činjenica je da to ne ide kroz projekt, nego ide kroz sanaciju, odnosno obnovu asfalta. Odradit ćemo taj dio, nastojat ćemo je koliko toliko prispodobiti i izasfaltirati, da s njom bude normalno, da se s njom može normalno voziti. To što ste ostali bez aglomeracije, naravno da je uvijek nekakav upitnik, ali generalno gledano, to se inače zove studija isplativosti ili izvodljivosti, ali uvjeren sam da će jednog dana i tamo doći kanalizacija. Evo, stojim kod toga što sam rekao. I da, bankine su loše, mislim da ćemo se tu složiti. Pogotovo bankine. Evo, samo malo da završim onu misao. Kreće kampanja, ovih dana je jako živo, skupili smo dovoljno potpisa, ja vjerujem, barem potpisi za moju kandidaturu i kandidaturu moje zamjenice, gospođe Ivane Fočić, su prikupljeni još prošli tjedan, sutra ćemo ih predati, vjerujem da su moji protukandidati isto tako odradili taj posao, pa nadam se i želim da imamo jednu onako živu, argumentiranu kampanju koja će na svoj način, u kojoj ćemo se svi na svoj način prikazati, odnosno ono što mi vidimo i što mi planiramo za naš grad. Premda moram ovdje napomenuti da malo prateći određena gibanja, vidim da se spominje dosta projekata koji su na ovaj ili na onaj način u tijeku ili su u pripremi, projekti o kojima smo govorili i na gradskim vijećima često, ali dobro, Bože moj, svi živimo u istom gradu, resursi su nam isti i svi imamo iste potrebe, tako da vjerujem da će biti vrlo mala razlika u ovom projektnom dijelu što se tiče svih kandidatura. Danas je, čini mi se, moj kolega zastupnik Trockot opet imao svoju seansu, opet je u svom stilu mašte, bit ću onako, ajde, pristojan da sad ne idemo u detalje, bajkovito prikazao određene situacije. Ono što mi je možda čudno, to je da naša ekipa tu iz grada Karlovca, koja je s njim u političkom tom nekakvom dogovoru ili razgovoru, da im on treba da bi se sazvala presica. To mi je ovako malo čudno, ali dobro. Nema potrebe nešto posebno trošiti energije, ali je činjenica da se nećemo dati uvući u blato, držat ćemo se grada Karlovca, projekata i kvalitete života, pa i na razini kritika. Ukratni uvjet kojim je određeno da vlasništvo nad nekretninom mora biti stečeno prije početka građenja odlagališta. Pa moram reći da nemamo tu mogućnost, to je na kraju krajeva i nekakva nacionalna zakonska regulativa. Inače, ono što mi nastojimo činiti, vjerujem da to ide svojim tijekom, to je da u biti mi odlagalište moramo vrlo brzo, odnosno čim se završi centar za gospodarenje Babina Gora, moramo ga zatvoriti, što je naš cilj, a do tada moramo kontrolirati
to brdo na Ilovcu ne raste. To je sad ovaj dio koji je vezan i za odvajanje. Neki dan smo za dan planete Zemlje čistili jedno divlje odlagalište. Moram priznati da ne razumijem ljude kojima je lakše otići u šumu i doslovno iskrcati i stovariti svoj nekakav otpad, a sve to mogu odraditi besplatno na našim reciklažnim dvorištima. Ova ekološka renta će biti do daljnjega ovakva kakva je. Znam da to ne može nadomjestiti onu kvalitetu života, ali kažem, pravo rješenje će biti onog trenutka kad se odlagalište kao tako zatvori i kad Ilovac više ne bude odlagalište otpada, onda ćemo vjerojatno ovu temu isto tako maknuti iz dnevnog reda. Valja imati na umu da već sad imamo, očito vidi se pomak što se tiče razdvajanja otpada i na kućnom pragu i na reciklažnim dvorištima, ali nekako čini mi se da to može brže. Svjedočim i sam kod sebe doma da nam treba malo više, nama odraslima, starijima, treba malo više da promijenimo navike. Klinci i djeca i mladi to već onako dosta dobro rade, ali možda je to u stvari isto jedna tema u kojoj svi zajedno, pa i na kavama, ono što se kaže, možemo malo više isticati. Imamo i još jedan problem vezano za otpad, već kad sam o tome počeo govoriti, to je stvaranje otpada, jer ga baš moramo toliko stvarati. To je isto jedna situacija, jedna tema o kojoj pogotovo mi odrasli moramo možda malo više voditi računa. Čini mi se da je i to jedno od rješenja i za naš deponij na Ilovcu. Inače, Centar za gospodarenje otpadom, radovi su u tijeku i moramo odati priznanje ekipi koja to vodi, da to ide dosta dobro. Koje su glavne razlike između prošlog i sadašnje, koji su prioritetni ciljevi za grad? Pa, radili smo analizu onog što smo obećali 21. godine i moram reći da smo se uhvatili u koštac sa najvećim dijelom naših obećanja. Činjenica je da smo sad u trenutku završetka određenih projekata, pogotovo tad su već krenule su one bliže pripreme za aglomeraciju. Hvala Bogu, najveći dio aglomeracije je, reći ću to, izasfaltiran. Čekamo još završni sloj u Drežniku i Maloj Švarči. Na Maloj Švarči se podižu, odnosno niveliraju se šahtovi. Zvijezda još nije gotova, ali tu vjerujem da smo svi svjesni problema s kojim smo se suočili. Inače, rok za završetak Zvijezde je u 5. mjesecu, trebao biti 2025. da je sve po redu, ali eto nije. Da se sad, ovaj dio koji je vezan za Hrvatski dom, tu radovi idu svojim tijekom, mislim da tu nemamo prostora za neka ubrzanja. Ono što nas čeka u novom mandatu i ono što definitivno imamo obvezu, to je ovaj element kojeg smo započeli sa prelaskom svih škola u jednu smjenu. Vjerujem da ćemo kroz godinu dana imati završen vrtić u Luščiću i da ćemo pokrenuti i pri kraju biti sa dogradnjom Hrnetića, područja škole Hrnetić u vrtić. Tako da to ide svojim tijekom. Dva projekta koja su nam definitivno obveza u ovom mandatu narednom, to je ono što sam već i komunicirao kod predstavljanja programa, to je Dom umirovljenika u Luščiću i rješavanje, odnosno definitivno rješavanje teme nove sportske dvorane. Tu prije svega mislim na lokaciju. Što se tiče nove obilaznice, samo malo da vratim, evo ga, autoceste i pruge kroz Nolovačku u suradnji sa Fondom za zaštitu. Dobro, ta cesta još nije prešla u vlasništvo grada, ona je izgrađena sukladno, odnosno uz ovaj projekt drugog kolosijeka, jer se
prekida se promet preko prijelaza, željezničkog prijelaza na Ilovcu. Onog trenutka kad pređe u vlasništvo grada, onda ćemo dalje puno lakše razgovarati o nekim planovima, premda već sad ona može, nažalost nije u prometu, a ponekad služi za promet. Dolje imamo problem s tim nekontroliranim konjima, ali to je sad posebna priča. Filipe, pozdrav. Da nema nikakvih konkretnih planova vezano za privremeno parkiralište u Gabriku, Blatino, Prašnjavo, samo. Ovo, Filipe, to ste vi. Pozdrav, Filipe. Dječji Ileš, naprijed zahvaljujem na odgovorima. Znači, znamo o kojem se parkiralištu radi. Vi ste isto tako svjedočili da smo mi napravili novo parkiralište u Kralja Zvonimira i da je u stvari to neko veće ulaganje, kad govorimo o parkiralištima, da je to neko veće ulaganje u grad, u Grabrik što se tiče parkiranja. Ono što nam predstoji na tom prostoru o kojem vi govorite, to je definitivno jedan kompletni projekt koji će prije svega biti vezan za dječje igralište. Jedna od situacija koju smo, moram reći sa svoje strane, od strane grada i uvjetovali, to je vezano za ove nove zgrade, da moraju imati riješeno parkiralište na svojim parcelama. To ne mogu sad unaprijed govoriti je ili nije, ali mi se čini da definitivno imamo puno više automobila po jednom stanu nego što mi generalno možemo riješiti taj problem. Svojevremeno dok su trajali radovi na ovom parkiralištu u Zvonimirovoj, i tada sam doslovno malo i zavapio da nemamo više toliko zelenih površina koje možemo prenamijeniti u parkiralište, ali to nisu ni opcije. Jel? Tako da izazovi nije samo u Grabriku problem je pogotovo u gradskim četvrtima, tu prije svega mislim i na Novi centar, tu mislim i na Luščić. Konkretno, na primjer, Rakovac, vidio sam da ovih dana neki moji protukandidati govore o podvožnjaku Rakovac, cijeli taj potez ide u obnovu, Hrvatske ceste kreću s obnovom, mislim čak da je tu nabava i gotovo, da se čeka odluka o izboru izvođača i tu će isto biti problem jer dosta automobila se parkira ispod. Premda to nije formalno namijenjeno za parkiralište. Ali da se vratim na Grabrik, da, tamo taj prostor o kojem vi govorite, tamo će trebati raditi jedno malo kompletnije projektno rješenje. Ja ću prije svega govoriti o dječjem igralištu, odnosno zelenoj površini. Znam da smo dosta dugo govorili o parku u Grabriku, park se radi, sad je ovaj prvi dio do šetnice, odnosno do pješačke staze, a nakon toga kreće se dalje prema prugi. Sam park kao takav, osim ovih svih elemenata parka, šetnica, zelenih površina, stabala i svega ostalog, u onom dijelu prema pruzi će imati i jedan prostor za kućne ljubimce, znači za, kako se to kaže, istrčavanje pasa. Vjerujem da će tu svi ovi koji imaju u Grabriku, a i bliže, ne samo u Grabriku, koji imaju pse, da će im to biti interesantno, zanimljivo, a mislim i praktično. Jel? Tako da, ne znam je li Filipe, jeste zadovoljni odgovorom, pretpostavljam da ne, ali u nekakvim okvirima i projekata i provođenja projekata, u konačnici financijskim okvirima, mislim da ćemo biti malo pametniji nakon što sve ovaj dio koji se sad radi, nakon što ga završimo. Evo. Inače, parkiranje generalno u gradu je problem. Moram isto tako nekako reći da novi sustav javnog prijevoza ne daje one rezultate koje smo očekivali, da to tako blago kaže. Iako smo mijenjali linije, jer to možemo, znači sukladno ovom ugovoru, ali mislim da ćemo tu, jer ugovor kao takav traje 3 godine, odnosno ta javna usluga, krenuli smo 24. u travnju, vjerujem da ćemo do travnja 26. dok to traje u biti provjeriti
na terenu, provjeriti na terenu direktno stvarne potrebe i ono što se do sad pokazalo, to su polasci pogotovo ovih jutarnjih autobusa, jer je činjenica da je javni prijevoz u stvari dio rješenja u jednom dijelu i parkiranja. Ja. Da sad ne idemo u nekakve velike ideje koje su nam na stolu. Danas smo imali predstavljanje akcijskog plana Zelenog grada, to je jedan dokument kojeg je radila Europska banka za obnovu i razvoj. U tom dokumentu se u stvari dotiče, odnosno u jednom dijelu se bavi isključivo prometom i mirovanjem, odnosno parkiranjem. Tu se otvara i pitanje isplativosti, odnosno lokacija za neke podzemne garaže, ali to ćemo nekom drugom prigodom. Kakve rezultate očekujete na izborima? Pa dobro, znači svi koji idu u izbore očekuju pobjedu. Sad, na temelju čega, to bi se uvijek dalo razgovarati. Pa dobro, ja možda sam sad već malo postao i onako ponavljam se, ali mi u ove izbore stvarno idemo s rezultatima, s radom, otvorena srca, otvorena uma, i u razgovoru s ljudima nije nam teško razumjeti i kritiku i prijedlog i savjet. Ja nekako mislim da smo mi pokazali u proteklom mandatu, a ja evo mogu govoriti i o 2 mandata, da stvarno razumijem građane, da razumijem potrebe grada. Nisam baš političar koji će tek tako olako obećavati nešto za što sam svjestan da možda u tom trenutku nije realno. Sklon sam tome da najveći dio tih projekata stvarno pokušamo da oni imaju utemeljenje i u nekakvim stručnim analizama, a ne samo po nekakvom elementu da copy-pastamo nešto što je negdje napravljeno. Tako da mislim da smo mi u ovom mandatu pokazali da stvarno te neke neuralgične točke svakodnevnog života, ono što ja kažem društvene i komunalne svakodnevice, rješavamo. Činjenica je da smo u proteklom razdoblju stvarno bili u toj nekoj fazi rekonstrukcije. Evo, na primjer, vezano uz vrelovod, evo ove zime prvi put nismo imali gejzire po gradu, grijanje je, koliko sam uspio čuti, u svim gradskim četvrtima bilo top, svi su imali osjećaj da bolje grije, a sigurno je i kod mene doma isto bolje grijalo. Tako da rekonstruirali smo puno toga i ti neki projekti su nam, moram reći, oduzeli i vremena, ali i financija. Nekako pred nama je vrijeme koje definitivno će se možda maknuti samo od tih rekonstrukcija. Ja nekako vjerujem da će većina građana prepoznati naš rad i naš stav. Naravno, s pozicije gradonačelnika, ja sam gradonačelnik i onih koji me nisu zaokružili, nastojim se tako ponašati, pa onda vidjet ćemo. Pothodnik, vezano za najavljenu obnovu pothodnika, znalo se koje bi usluge grad pružao građanima na toj lokaciji. Pa je, evo, obnova pothodnika je u nabavi, sad smo u postupku, u proceduri javne nabave, imamo i nekih pitanja, pa onda to malo odgađa i datum do kad bi bilo otvaranje ponuda. Ideja, osnovna intencija grada je da na toj lokaciji bude jedno središte svih gradskih tvrtki, odnosno tvrtki koje daju pojedine usluge građanima i nekako bi to bio kao centar za potrošače. To je nekakva ideja da građani mogu doći na jedno mjesto, da ne moraju sad ići po Gazi ili negdje drugdje, nego da stvarno na jednom mjestu mogu riješiti sve. Tu će biti i ovaj element riješen sa inkasatorom, tako da vjerujem da će to biti jedna dobra priča, jedne otvorenosti gradskih tvrtki i gradske uprave građanima, pogotovo onima koji možda ipak više vole uživo riješiti svoj problem, a manje putem maila, telefona ili nekako drugčije. To biti vremena da treba donošiti barem cjelovitog idejnog rješenja za ovaj mali dio koji je ostao slobodan između ovih zgrada u kojima je živim. Da, znam. Pa, a gledajte, složit ćemo se da, inače, što se tiče Grabrika i ovog prostora tamo, znači, ovih zgrada koje jesu po generalnom urbanističkom planu, taj
blok, možemo ga tako nazvati, je predviđen davnih godina i on sad u stvari dolazi do nekog svog završetka. I to rješenje o kojem vi govorite, ono što sam ja u biti rekao, ono mora biti dugoročno. Jel? Mislim da cijeli taj potez zaslužuje stvarno jedno kvalitetno rješenje i zelenila i dječjeg igrališta. Da li se nastavlja K kvart i ako da, hoće li se povećati maksimalni iznos po projektu? Pa dobro, K kvart je, evo već koliko, 6. 7. godinu. Činjenica kod K kvarta je da mjesni odbori i gradske četvrti već sad lagano, jer smo neke stvari riješili, moram to reći, preko K kvarta ulaze u nekakav prostor gdje za pojedine projekte treba ili dozvole, ili projektiranja, ili neka posebna dokumentacija i mi ga sigurno nećemo prekidati, ali ćemo ga vjerojatno sadržajno malo preoblikovati. Vjerujem da je svaki mjesni odbor i gradska četvrt da su riješili neki svoj manji komunalni problem. Ono što stalno ponavljamo, to je da je vrijednost K kvarta upravo u tome da puno ljudi daje svoje vrijeme, volontiraju. Znam da pojedinci, pogotovo ovi koji imaju neku malo veću mogućnost i idu i sa nekim radovima, donacijama, tako da projekt se pokazao dobar, ne mogu reći, ali kažem, neke sadržajne elemente ćemo vjerojatno morati malo ipak prilagoditi da mjesni odbori i gradske četvrti ne ulaze u taj nekakav prostor javnopravnih tijela, traženje nekih uvjeta i tako dalje i tako dalje. Kod K kvarta je činjenica da se ovaj društveni K kvart pokazao jako dobar, da sad ne ističem pojedine mjesne odbore jer ću možda nekog zaboraviti pa će se ovi drugi možda malo naljutiti, ali ovi društveni K kvartovi su se stvarno pokazali dobri i što se tiče druženja, ali i što se tiče, evo, kao da sam znao, K kvart u budućnosti više za društvene, evo, to je prijedlog. Sanja, prijedlog sam razumio, shvatio i uvažit ćemo ga. Zato što, sad mogu sad kad je Sanja napisala, Sanja je iz mjesnog odbora Orlovaca, oni u Orlovcu rade prekrasan K kvart društveni, mislim da je to za Svetog Antu, onda se uključi sve udruge iz mjesnog odbora, DVD, mjesni odbor, mislim da tamo i lovci imaju jako dobrog kuhara dolje, ovim putem ga pozdravljam, tako da K kvart, čini mi se da mu je budućnost u tom nekom društvenom smjeru. Ja. Inače, dok ne dođe neko novo pitanje, ovdje bih još bih samo jednu stvar spomenuo, a nisam gore kad su bili novi novaki spomenuti. Nogostup Hrnetić, sva papirnata procedura je riješena, nisam siguran, ali mislim da je prošli tjedan izvođač uveden u radove i taj nogostup kojeg smo isto tako kao i po principu Sajevca i Kamerskog obećali, kreće sa provedbom. Mislim da će to biti dobro. Što je sa ležećim policajcima u Bašćinskoj? Evo, ležeći policajci u Bašćinskoj, Hrvoje. Ovako, da sad ovaj čas kažem točno što je, baš i ne znam do kraja, ali znam što je bilo. Gore smo, mislim da je elaborat pri kraju, ali gore smo imali tu jednu situaciju gdje je bio jedan sastanak, pa smo i odlučili, pa je čak i neka lokacija bila definirana, ali nakon toga je došao je nekakav, došli su glasi o neslaganju s tom lokacijom. Sad, ovo što smo mi, što odjel za komunalno radi, mislim da su oni sad u postupku izrade elaborata na kojeg Policijska uprava Karlovačka mora dati svoju suglasnost i bit će vjerojatno jedna ili dvije ili tri ponuđene, pa ćemo vidjeti što će se na kraju iskristalizirati. Kod ležećih policajaca, kolokvijalno rečeno, neće se policajci ljutiti, i uvijek taj problem lokacije, jer automobili, pogotovo kamioni, kada na njemu stanu, onda ostane, onda se ta buka u biti još više reflektira. Inače, kad govorimo o ležećim policajcima, mi nismo u gradu imali
takav nekakav način ili pristup usporavanju prometa, ali moram priznat, promatrajući što se sve događa na našim prometnicama, ne mislim na Karlovac direktno, čini mi se da to je jedan od nekako možda i najpraktičnijih načina kako kontrolirati to. Kako građani mogu dobiti, samo malo kako građani mogu dobiti ovakve majice s logom grada koje vi nosite često? Da li se one štampaju gradskim novcem, da li ih vi plaćate? A govorite o majici Vizit Karlovac. Aha, o toj majici govorite. To je majica koju izrađuje turistička zajednica grada Karlovca. Ja sam kao gradonačelnik i predsjednik turističkog vijeća, pa eto imam tu, mogu se čak i složiti s vama, privilegiju nositi tu majicu. A mislim da sa ovom majicom stvari ne radi ništa loše, dapače. Da, ako to radi turistička zajednica, onda vjerojatno tu ima i nešto gradskog novca. Ja sam čak predlagao da taj tip nekih majica bude i u nekakvoj komercijalnoj prodaji, ali evo, mislim da ćete razumjeti što sam odgovorio, a da se sad nešto posebno pravljamo, stvarno nema razloga. Hoće se nogostup od Hrmetića izgraditi i duž Ilovca, Zagrebačke, sve do sadašnjeg skretanja za Orlovac. Za sad ne. Za sad neće. To je nogostup Zagrebačke je poseban projekt kojeg rade Hrvatske ceste. On je u nabavi, ali ovaj dio sad nisu isti projekti Hrmetić i nogostup Zagrebačka. On je u nabavi, sad je dolje, mislim čak i da je pri kraju projekt zamjene dijela vodoopskrbne mreže, jer je to bio uvjet da se krene sa radovima sanacije i rekonstrukcije ceste, ali kad to bude, vjerujem da ćemo ove godine imati i radove na tom nogostupu. Taj nogostup smo dosta sa građanima komentirali, jedan dio njih je još uvijek stava da dok ne vide neće vjerovati, što mi je i razumljivo koliko čekaju, ali dosta tih stvari smo riješili, pa onda ćemo i ovaj. Dosta tih nogostupa smo riješili, pa ćemo i ovaj. Inače, kad govorimo o nogostupima, tu imamo još jedan element biciklističkih staza. Mi smo napravili jedan dokument strategije razvoja biciklizma i činjenica je da sve u svoje nove projekte, odnosno u projekte koje radimo, nastojimo osigurati te koridore za bicikliste. Mi trenutno imamo oko 50 km biciklističkih staza, ali nisu sve formalno biciklističke, ali to je recimo jedan od načina kako možda rješavati i te određene gužve u prometu, ali i svjesni smo da biciklizam, odnosno bicikliranje kao takvo, pogotovo kad idete na posao, često puta nije opcija, pogotovo kad pada kiša. Može još jedno pitanje, što je sa uređenjem igrališta kod škole na Švarči? Ako se ne varam, to spada pod vas. Hrvoje dragi, svašta spada pod nas. Mi smo gore, to ste vjerojatno vidjeli, dok je rađena aglomeracija, poseban novac van aglomeracije smo uložili u uređenje okoliša osnovne škole i uređenje parkinga. Vjerujem da je to, pogotovo roditelji koji dovoze djecu, da su to vidjeli. Nekakav sljedeći korak će nam se sigurno tu pojaviti na Švarči, vidjeti što s tim igralištem. Premda ono što znam, a to sam i bio gore kod ravnateljice, još Istrabog ima tome dobrih više od godinu dana, sa ekipom iz odjela za obrazovanje, odnosno za društvene djelatnosti. Tu gore imamo nekav upitnik oko imovinsko-pravnih odnosa, ali to mislim da nam ne bi trebao biti problem. Doći će na red. Jer to je činjenica da sad gore imamo i ove nove više stambene zgrade i uređenje tog igrališta koje je u konačnici već sad igralište je nekako logičan korak. Premda ja moram priznati da u Baščinskoj
Nogostup mi je posebno drag. Ulica Martina Gambona, Dragana, to je dio nogostupa prekopano kad bi to trebalo biti sređeno asfaltom, pošto neće kopati aglomeraciju tim dijelom nego preko Šanca. Ovako, znači Gambonova i Bencetićeva, to je onaj dio u sklopu Zvijezde, u sklopu projekta Zvijezde, gdje se je projekt promijenio, konzervatori su tu sad promijenili uvjete, znači kod prvog projekta nisu dali da se ide preko Šanca, sad su to dopustili upravo zato što se ne može jamčiti sigurnost zgrada. Ovaj dio o kojem vi sad pitate neću ni nagađati, u ovom trenutku vam ne mogu točno reći što i kako, ali znam da je nekakav plan da se krene s tim radovima što prije. Tu imamo još jedan upit, morat ćemo vidjeti malo i sa stanovnicima, odnosno sa inicijativom Zvijezda oko osiguranja, jer osiguranje se odnosilo na onaj prvotni projekt, sad se tu mijenja, na tome radi i pravna podrška iz VIK-a, odnosno voditelj projekta, tako da kad budemo imali te konkretne informacije, onda ćemo ih podijeliti sa javnošću, odnosno s vama. Ali ono što, mislim, nisam stručnjak, ali čini mi se da ćemo ovo rješenje koje ide preko Šanca nekako, prebolit ćemo ga, jer će se ipak to sve skupa moći na koncu i vratiti u prvobitno stanje, ali slažem se sa strukom koja kaže da jednostavno riskiranje nije opcija, s tim da će ovim potezom ići vodoopskrba koja se kopa na nižim razinama. Ja? To je nešto drugo. Barem onako kako sam ja shvatio, a nekako sam se trudio pozorno slušati. Dobro, mislim da mi nije promaklo ništa. Nije. Dobro. Od ovih Marko Luka, prvi perspektivni, radiš ljudima slažnim dijelom i moralom. Mislim da biste i vi to trebali shvatiti, učiniti najbolje za Karlovac, s time da odstupite od kandidature i dobiti grad da prodiše novim idejama. Zanimljivo. Ne znam, Marko, koliko vi imate godina, ali kad budete u mojim godinama, baš me zanima da ćemo na taj način komentirati mlade ljude. Pa ja se ne bi s vama složio, ja mislim da sam ja u svoja 2 mandata pokazao da nemam nikakav odmak od ljudi, od novih lica koji donose novu energiju, dapače. Mislim da se čak može vidjeti i po rukovodećim kadrovima da nije točna ona teza koja se pokušava proturiti da se samo isključivo po nekakvim političkim ključevima biraju rukovodeći kadrovi. Mislim da to definitivno ne drži vodu. Dapače, mislim da sad ne idemo otvarati pojedine ustanove, vi ćete se potruditi pa ćete vidjeti da su na čelu, ako govorimo o ljudima koji rukovode, da su na čelu mnogih tih ustanova mladi, sposobni, stručni muškarci i žene i ne mogu vam ovdje dati za pravo. Što se tiče moje kandidature, moja kandidatura ili ja osobno dopuštam da možda ne vidim vašim očima samog sebe, ali mislim da sam i sam i osobno i kad sam došao u upravu donio puno novih ideja u ovaj grad i na ovu poziciju, prije svega u gradsku upravu, i mislim da smo prodisali i da dišemo. Naravno, uvijek možemo razgovarati jer nešto može bolje, naravno da može bolje. Kome se obratiti za upit asfaltirati dvorište gdje se nalazi stambena zgrada, a javna površina je. Ako je javna površina, onda se morate javiti u gradsku upravu odjel za komunalno gospodarstvo. Na našoj mrežnoj stranici mislim da možete pronaći njihov mail, ne znam točno o čemu se radi, ali ako je javna površina, onda je obveza je grada.
Evo, predlažem da preko nekog maila im pošaljete tu svoju situaciju, odnosno tu vašu ideju, čini mi se, pa da vidite s njima na koji način i kako to riješiti. Ja. Inače, mogu se još malo vratiti na ove nove ideje, odnosno nove energije. Držim da, a to sam govorio stalno i mislim da je to jedna građanska svijest koja je nešto što će, ja vjerujem, još više zaživjeti u Karlovcu, premda mi u Karlovcu imamo stvarno taj osjećaj za svoj grad. Mislim da tamo gdje god da jesmo, što god da radimo, da uvijek možemo učiniti nešto dobro za svoj grad. Recimo, iz mog iskustva, dosta ima puno dobrih primjera stanovnika, građana koji, ono što se kaže, u svom ulazu na dnevnoj razini brinu o kvaliteti života. Naravno, nažalost, da takvi primjeri rijetko kad dobiju nekakav svoj prostor u javnosti, ali da, gdje god da jesmo, što god da radimo, uvijek možemo napraviti nekakav pedalj više. U kojoj fazi je projekt Gradskog prstena? Znači, projekt Gradskog prstena, informacija zadnja koju ja imam je da Hrvatske ceste su provele postupak javne nabave i provele su postupak nabave za nadzor i ono što ja znam, znači oni bi trebali ići prema potpisivanju ugovora. Tu se je malo, istina Bog, cijeli taj projekt odužio, jer smo ipak u jednom trenutku nastojali i uskladili smo i projekt Vika, tako da to bude cjelokupno rješenje, da se ne kopa dva puta, s tim da tamo trenutno imamo u samoj vojarni izgradnju prometnice koja je preduvjet da danas sutra i vrtić dobije svoju dozvolu. Inače, taj potez od Kranjčevićeve pa onda prema Luščiću je državna cesta i to će biti cesta, znači, sa svom potrebnom komunalnom infrastrukturom. Tu ćemo možemo i to prokomentirati, tu će nam se nakon tog projekta će se onda napokon, ja vjerujem, izbistriti ona priča jezerca u Luščiću, odnosno jezerca u Novom centru, gdje ćemo ga morati na neki način zaštititi, odnosno kao takvog, ono što se kaže, legalizirati, jer sad trenutno baš to i nije. To je neko ulaganje, ali na kraju će se pokazati, mislim da ćemo se svi složiti da to je dio nekog urbanog življenja, ne moramo samo govoriti o navici ljudi koji žive blizu, pogotovo o djeci koja tamo pokušavaju hvatiti ribe i igrati se s paticama. Dobro. Ja još bih malo progovorio o Zvijezdi. Ovih dana se to isto ispred vodovoda i kanalizacije spominjalo, odnosno izvještavalo se javnost. Pred nama je vezano uz same probleme koji su se dogodili u Zvijezdi. Vodovod i kanalizacija su preuzeli na sebe tu obvezu ojačavanja ili tla ili temelja, da se onda može ići kraju, pogotovo u Kraševoj. Ovih dana i na portalima se opet otvara pitanje jesu li sredstva koja smo osigurali u proračunu dovoljna za obnovu. Ja ću to ponoviti i to sam rekao i građanima, evo u ovoj prostoriji smo sjedili, da nema te politike i nema tog glasa zbog kojeg bi ja njih doveo u zabludu ili zbog kojeg bi ja oslobodio izvođača onog što je on dužan napraviti. Ja i dalje smatram da, i to govorim već 2 godine, da izvođač i nadzor su morali na koncu
puno, ja ću reći, dublje, ne kopati, nego puno dublje analizirati probleme i sam projekt. I naš stav je da ćemo tu nastojati prije svega zaštititi interese građana, odnosno grada i svih nas koji smo potpisnici ugovora. Činjenica je da je izvođač na jednom sastanku u kojem smo svi svjedočili, ja sam 3 puta pitao da mi ponovi to što je rekao da će sam krenuti u obnove. Nakon tjedan dana se to promijenilo, ali ovdje je pred nama sad ova jedna situacija koja uključuje i te neke pravne procedure. Ono što sa svoje strane mogu reći i stojim kod toga da grad i građani nikad nisu ni bili na suprotnim stranama. Da, slažem se i stvarno razumijem frustracije, pogotovo kod pojedinih vlasnika objekata koji su pretrpjeli, ili njihovi objekti su pretrpjeli veća oštećenja. Inače, nas čeka još i obnova trga Bana Josipa Jelačića i to je u stvari na neki način i garancija da i obnova ovih objekata neće čekati dugo. Imamo problem velike vojarne, tu smo na dnevnoj razini u kontaktu i sa vlasnicima, to je Karlovačka banka, i sa državnim inspektoratom i sa konzervatorima. Ne bih volio da nakon uređene Oružane, kompletne obnove Kamoda i trga Josipa Bana Jelačića nam ostane velika vojarna u ovom derutnom stanju u kojem je. Vjerujem da smo svi svjesni toga. Naravno da obnova Franjevačkog samostana isto tako ide svojim tijekom i za moj ukus malo sporo, ali evo, to je samostan, pa onda grad diše i putem mjesta samo svoje ideje, prijedloga građani mogu realizirati putem grčevima, naravno, ukoliko žele volontirati. Sanja, podržavam. Da, jel volite janjetinu sa Ražnja? Odgovorit ću da malo tko ne voli janjetinu sa Ražnja. Mislim da je to ovako dosta jednostavno pitanje za ovo naše podneblje. Ali sad baš da tražim janjetinu sa Ražnja oko sebe i nisam baš, to moram isto tako reći. Da, gdje sam stao? Oko Zvijezde, da. Obilaznica Zvijezde, znači taj dio ide prema dozvoli, mi imamo osigurana sredstva i to je onaj dio koji ja sam stvarno uvjeren da će upravo ta obilaznica, inače mi moramo tamo ukloniti jedan objekt, jednu obiteljsku kuću gdje smo imovinsko pravno riješili taj dio s vlasnicima i morat ćemo ukloniti jedan dio u prostoru gdje su naši vatrogasci, njima kreće izgradnja garaža i ta obilaznica će u stvari otvoriti Gazu. Gaza će s tom obilaznicom u stvari prestati biti na neki način slijepo crijevo grada jer će imati izlaz na dvije strane. Jel? Tako da cijela ta naša tema obnove Zvijezde, bez obzira na sve ovo loše što se dogodilo, ok, neko ne voli, pa pitam, kod nas uvijek ima. Gle, ti što ne vole, možda vole, samo kažu da ne. Da, tema Zvijezde je puno šira priča. Ja imam ovdje isto tako potrebu reći da, to sam baš i ovih dana s nekim građanima iz Zvijezde razgovarao, znači do 26. svi stanovnici su oslobođeni komunalne naknade. To nisu neki veliki novci, ja sam toga svjestan, ali isto tako se otvara i mogućnost svim stanovnicima Zvijezde pa i šire i na koncu i sad je u tijeku, mislim čak da je pri kraju poziv za obnovu fasada, stolarije vanjske, krovišta, gdje se mogu iz gradskog proračuna osigurati stvarno, reći ću, pristojna sredstva za te projekte. Dio stanovnika to koristi, dio ne. Sad, to je onaj dio o kojem bi se dalo razgovarati. I još jedan projekt koji je isto tako u pozivu, a to je, nevezano je za Zvijezdu,
pa neću ga nazvati pilot programom, ali on će pokazati u startu neka gibanja. To je, osigurali smo nekih 60.000 eura za više stambene zgrade za pristupačnost, za rampe, za pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti. Tu ne mislimo samo na osobe koje imaju otežano kretanje, nego i majke i očevi sa djecom u kolicima. Da gradimo nekoliko besplatnih autobusa za hipodrom 5. smeta, smatram da bi to popunilo turističkih kapaciteta s obzirom na 500.000 ljudi i blizinu Zagreba i tako je zvijezdano ljeto sa puno sadržaja zbog kojih bi ljudi možda ostali i koji dan duže u Karlovcu. Pa ja, da, ideja je dobra, ali ja nekako očekujem da će bez obzira na inicijativu grada s te strane ovih 500.000 ljudi pronaći nekakav svoj put, odnosno nekakvu svoju lokaciju da dođu na koncert. Mi smo bili voljni u početku staviti naš šrc Koranu na raspolaganje, ali ne može primiti 500.000 ljudi, tako da bolje da je na hipodromu. Da li je riješena deložacija u Tuškanovoj? Kreće rješavanje zaštićenih najmoprimaca, pa neko bi dobro došao u stan koji se bespravno zadržava. Hvala. Ne mogu sad komentirati točno, ali ako mislite na ovu jednu situaciju, ona je u toj nekoj pravnoj proceduri. Mi sa strane grada, moram reći da evo, od kad sam ja gradonačelnik i ako i ostanem gradonačelnik, ja vjerujem da hoću, stvarno ne želimo nikoga izbaciti na ulicu, ali smo svjesni da postoje određena pravila kojih se svi moraju pridržavati i sve te procedure koje jesu na taj način ćemo i rješavati. Znam da, pogotovo tamo gdje je utvrđeno da korisnici gradskih stanova imaju imovinu, na koncu to im i piše u ugovoru, da moraju napustiti stan, ali isto tako znamo da često puta ta imovina koja uglavnom neko nasljedstvo nije baš taj čas rješenje za preseljenje i tu mislim da imamo maksimalno razumijevanja za sve stvarne korisnike socijalnog programa. Gradnja postzgrade na Dubovcu, znači APN je proveo ili javnu nabavu, neki dan je trebalo čak biti iskolčavanje na lokaciji. Inače, što se POS-a tiče, tu je donešen i ovaj novi zakon, tu su se mijenjale i te neke etalonske cijene. Mi smo napravili zadnju listu na kojoj je nekih 90 osoba, tamo će se raditi 50 stanova. Vidjet ćemo naravno kad se to sve skupa do kraja posluži. Cijena stana je vezana uz, mislim da je 1800 eura kvadrat, tu negdje, s tim da je grad dodatno oslobodio APN komunalnog doprinosa da bi sačuvali tu cijenu koja je zajamčena, iako je prvotna bila nešto niža. Grad je osigurao i zemljište i osigurao je komunalnu infrastrukturu, odnosno dužni smo osigurati komunalnu infrastrukturu. Tako da to je naš doprinos. Vidjet ćemo, mislim da prema ovome, bilo je 132, sad je 90 na listi, mislim da su svi zainteresirani. Naravno, moj savjet je da nakon te procedure, kad bude onaj stvarni potpis ugovora, da će se tada u stvari vidjeti i stvarni interes. S tim da smo mi kao grad već i najavili da ćemo se uključiti u ovaj dio koji je vezan uz nacionalni plan priuštivog stanovanja, gdje Ministarstvo graditeljstva ide sa svojim programom, odnosno sa svojim programima. Naravno da se uvijek otvara ono pitanje stanova za najam, što je isto tako opcija. Sad vidjet ćemo
Ja vjerujem da će trebati neka godina, dvije, hoće ovi zakoni koji su donešeni na razini Republike Hrvatske, a vezani su uz povećanje, odnosno uz takozvani ili ne takozvani porez na nekretnine, hoće li oni dati rezultata, pogotovo u onom jednom dijelu gdje po nekim službenim pokazateljima u Karlovcu na području grada ima 5000 praznih stambenih jedinica. Moram reći, kad sam vidio tu brojku, da je i mene onako šokiralo, ali s obzirom da su ti podaci dobiveni na način da je HEP dao podatke vezano za brojila, odnosno gdje se ne troši struja, a i ovaj dio koji je vezan uz vodomjere, stvarno bi ta brojka mogla biti približno točna. Sad, mislim da će trebati proći neko vrijeme, ja držim da je to godina, dvije, da se vidi i taj element. Inače, moj nekakav stav je da ipak mi u Karlovcu imamo možda malo i previše u višestambenim zgradama apartmana za iznajmljivanje. Naravno da je uvijek pitanje da je ono pitanje vezano uz kako će ko koristiti svoju nekretninu, to niko nikome ne može odrediti, ali nekako mislim da je ta apartmanizacija ili kratkoročni najam da je uzeo previše maha. Čini mi se da tu isto leži dio problema oko najma stanova. Hoće li stanogradnje na prostoru vojarne Luščić? Pa to je, u urbanističkom planu uređenja postoji taj jedan dio koji je vezan uz stanogradnju, ali mi smo se u ovom prvom valu odlučili da u vojarni Luščić rješavamo ove javne potrebe, tu prije svega mislim na vrtić, škola, vjerujem da ćemo narednih vrlo brzo dobiti i odluku o financiranju škole jer je sve pripremljeno, ima dozvolu, i dom umirovljenika. Stanogradnja, što se tiče nas, ona opet bi bila upravo na ovom tragu tih nacionalnih politika Vlade Republike Hrvatske vezanih za priuštivo stanovanje, nismo protiv. 1.5. roštilj, ne, kod nas u Karlovcu je biciklijada 1.5. Da, koristim prigodu pozvati sve na biciklijadu. Prošle godine nas je bilo 6.000, po službenoj procjeni policije. Ako policija kaže da je bilo 6.000, bilo je sigurno 6.300. Ove godine je malo ruta izmijenjena na tragu onog našeg nastojanja da malo pokušamo se voziti po gradu, tako da ćemo na Šrc doći od strane Gornjeg Mekušja. Tamo će biti grah, prošle godine je Vele bio ukusan, bit će i koncert Indira Vladić, tako da bit će i neke nagradne igre, tako da evo, pozivam sve, kažu da će biti lijepo vrijeme, što je najvažnije, jel? Evo, koristim ovu prigodu i ovim putem zahvaliti gospodinu Nikolu Badovincu iz Zavoda samostalnih sindikata, koji je desetljećima u stvari organizirao tu biciklijadu. Grad Karlovac je preuzeo prije 3 godine, ne idemo više do Graduna, ali mislim da se ova pokazala dobra. Dosta mi je ljudi prošle godine reklo da je ovo dobro i da idemo ovim putem. Inače, gospodin Nikola Badovinac će i ove godine pucati start. Nekako mislim da mu je to za umirovljeničke dane skroz u redu. Kad govorimo o javnim potrebama, gradski bazen. Sad bi ja trebao reći no comment. Gradski bazen, lokacija za gradski bazen je, dvije su trenutno u gradu, jedna je u vojarni Luščić i jedna je pored sportske dvorane. Jel? Znamo te nesretne projekte gradskog bazena u Karlovcu. Mi smo naručili od jedne konzultantske kuće jednu, ajmo je nazvat, studiju izvodljivosti, koja je u biti pokazala 3 varijante, koliko bi to sve skupa koštalo i taj element održivosti. U ovom trenutku, ako mene pitate, mislim da je prioritet su nam škole u jednoj smjeni i sportske dvorane uz te škole, prioritet nam je dom umirovljenika, prioritet nam je nova sportska dvorana, a čini mi se da u tom valu onda dolazi nakon toga gradski bazen.
Naravno da je financiranje uvijek nekakav element koji je bitan, ali da, slažem se sa svima koji kažu da Karlovac treba imati bazen, pa ćemo vidjeti. Različito kod vrtića nakon Sulca koja je od Gavranovića uz garaže koje su uz vrtić. Bilo bi dobro postaviti koji koš za smeće u potezu od Dragojle prema Korani. Željka, slažem se s tim. Evo, mislim čak da smo to već nešto i razgovarali sa Čistoćom, ali evo, to ćemo baš od Dragojle prema Korani, da, tamo je ono fino. Što se tiče ove rasvjete iza Gavranovića, mislim da smo tu čak nešto i pokušavali, pa je bilo onda nekakvih zahtjeva da se nešto mijenja, jer ne znam da li ulazi u ljudima u stanove. Nešto mi je ostalo, sad možda sam nešto krivo shvatio. Hvala vam na odgovorima. Ajde, hvala i vama na zahvali. Šta drugo da kažem. Dobro, evo ga, 18:28, sat vremena. Kako brzo prođe sat vremena? Evo, hvala svima vama koji ste odvojili koji minut svog vremena pa ste postavili pitanje. Ja se iskreno nadam da ćemo se mi družiti i naredne 4 godine. Inače, nekako bih zaključio da sa onom mišlju koju sam malo prije rekao i stojim i dalje kod toga, da smo svi na neki način odgovorni za svoj grad, ali svjestan sam ja da mi koji vodimo grad, da smo mi najodgovorniji, i s te strane svaki vaš savjet, prijedlog, kritika, stvarno nastojimo shvatiti ozbiljno. Ne kažem baš da uvijek uspijemo reagirati brzo ili na zadovoljstvo sviju, ali ono što sigurno znam, to stvarno nastojimo i brinemo. I to ne govorim samo o sebi, govorimo o najvećem dijelu ljudi unutar gradskog sustava i ustanova i tvrtki. Riječna riba ili morska? Mislim da ni mačke ne vole ribu, ali može morska, riječna je neka posebna priča. Ajde, hvala lijepo.